Amasabi ka nan kut kan tlai na tutan karak chim ding mi chu thisen thlum zot na kong karak chim lai thisen thlum zot na kan ngei kan ditaka hin kan malong kha silovin kan in chung khar eiledin ko nga se khosak tun tuk nak ko nga se abuai ter di chang matika hin thisen thlum zot na kong hi kan the shim herin karwat thei ding zong atam cha a tu tan chu part 1 kong krak chim ta lai a foina kin chima thisen thlum timi chu kan thisena khan a thlum mi dat glucose kan timi kha atam tina ka se asia chun glucose kan timi chu kan taksa cha atha lo mo glucose kan timi chu kan taksa atha long ka silovin kan taksa ni a her tuk me se kan din mi le kan e mi pawa kha po kha glucose a chang kan taksa khan ma glucose kha kan tisen khan achwaki ma kha cell a alut ma sela alut no khan energy tha jang thon na ka khan achang chani kan taksani a herba mi vialte tha jang chai man mi kan thwak se kan taksa pumpuluk cha khan ma energy kha tha jang thon na kha kan herton man se hi ka hin kan the her ngai mi ma chu ma thisen i mi glucose kan ti mi kha ama te khan achwak kholo achwak kholo cha khan ma kha achwa ter tu haw ma achwa ter tu cha khan insulin kha ma glucose thisenin achwa ter tu kha se asia chun ma insulin kan ti mi hi kan taksa khoi ka da hi ka i phan thak karyak pia bantuk khan ma insulin kan ti mi chu kan popi tangle ya khin pancreas kan ti mi ma ni chun insulin chu achwa ton ma kha insulin mangkhan thisen ni mi glucose kha achwa ke sela avaluti tha janga kan mangton ni kharaksi zeitika da ma glucose kan ti mi hi kan thisena atam pakhat na ka chun pancreas ni khan insulin kha achwa kholo pani na ka chun pancreas ni khan insulin achwa mi atlom tuk pathum na ka chun pancreas ni khan insulin kha achwa khoko na khan kan taksa ni kan amang kholo insulin resistance kan timi se pali na ka chun pancreas a khan zot nak khat umranga khan insulin kha achwa kholo tina ka se tu chu thisen thlum phun thum garak chim lai pakhat na ka chun type 1 diabetes kan te ma type 1 diabetes kan simi hi insulin atwan dewi karak chimmi pancreas ni insulin achwa kholo katimi kha se pancreas ni khan insulin achwa kholo cha khan taksa khan insulin kha umlo ma cha chun aleng le khan insulin kha chun a haw ton ma cha chun insulin dependent diabetes kan timi song se ma hi hak chhia dewa kan mu misle kum somli tangle songa kan mu autoimmune response ti se ma kha kan taksa ni ma insulin achwa ter tu cells kha atha ronga insulin achwa kholo ti kha se type 2 diabetes kan timi chu ma tuan dewi karak chimmi pancreas ni khan insulin achwa khoko na te khan kan taksa ni amang kholo mi insulin resistance kan timi ka se kum somli chungle dewa kan hule tu lewa chun tu chana chun kum somli tangle songa mu si ziati chun activity exercise te na kan tu alo chale kan poa te han thaw tam cha khan ma type 2 diabetes songkha kum no te songa khan ngei kho se pathum na ka chun gestational diabetes kan te ma hi nu ni naw apolewa jun thum thisen thum kan ngei mi kha se arwang chu naw te kan polewa khan hormones na khatam pe chwak ma hormones ni khan kan thisena khan glucose kha atam ter veton ma tika nu
nu i a pancreas ni khan insulin kha achwa tam ve tung lawa chun thisena khan glucose atam i ma kha insulin a e kho tu ding achwa kho tu ding kha atam lo cha khan thisena khan glucose kha atam le marwanga chun thisen thlum zot nak na poliaw tan ha ton mi ke si na an nge nu chun ama te khana tha ve ton ko chun adang dang genetic ruang te na genetic ti mi chu nu le pa I tha mi te na chun si kan e mi ruang I thisen thlum nge te na infection kan nge ruang I thisen thlum nge mi te na zongem ma pol hi chu chikat te khana tha than ko le tu tan karak chim mi chu part 1 asile mai le video next karak chim ding mi chu thisen thlum kan ngei tika zetin da kan thei kholai timi le zetin da thisen thlum in kan run ven kholai timi kong karak chim lai kailom bye bye